Haleluya. Mawuse sonweni kawubusiseki mzalwane. Usangazibuza ukuthi kathi nawe into zami zingahabi. Kanti waye kungathi nti no uphakathi kwenye inzike engekho right. Kungaba semqondweni wakho. Ingqondo yakho ayikho renewed. Kungaba senhliziyweni, kungaba semzimbeni ngezandla zakho, kungaba senyaweni. Hallelujah. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show you. Asangamniki address ukuthi hambe ephumula uri magweko. Phuma ngizakutshela ukuthi uye ngaphi. Hallelujah. Phuma ngizakutshela ukuthi uye ngaphi. Uyazi ukuthi i-challenge yona leyo. Umntana mawumxotsha lapho yathi buyela lapho vela khona. Kuba kade ephuma ngale kugogo uMampunzi. Uyabuyela ugogo uMampunzi. Nathi uyabusushira ukuthi buyela lapho vela khona. Buyela lapho vela khona. Phuma lapha emzini wami. Yana le, phuma ugangile. Leyo round. Ubuyele banganini bakho. Phinde kuphela ubuyele emnyango kamama. But lokho wathi wachiya umuzi kayihlo lama kindred. Utshoni the surrounding. Uma uhlukane layo into enziwa kuleyo area uphume. Yikho ukuthi utholeni isibusiso sikaNkulunkulu. Uthena kuverse 2, and I will make of thee a great nation. Usuphumile uza kwenziwe inkalakatha yelizwe. Wena usuphumile konke kuyayenzakala usunjani bazalwane? Usuphumile ngaphi? Yikho kanye usuphume esonweni yikho lapho uzabona khona okuzayenzakala. Usalandisa khathesi lokho sithi nangikwazi ukuthi ngizozakala kade ngikhuleka kade ngisithini. Don't waste your time. God has a principle. Kule principle, kule style, kule system, you can't break that system. Noma ngaze ukhule kuvuzile ukudla enzeni ukhipha amathayidi uthi my system lena ungayilandelanga uzokusebenza. Hallelujah. It's a system of God. God is a system himself. Hallelujah. Okube kulotshiwe ukuthi lokhu kuyenzakala sokuyenzakala njalo. Hallelujah. Amen. Ilayo ngesindebele gogo Mampunzi. uThixo wathi kuAbraham, suka elizweni lakini lebantwini bakini lasendlini kayihlo uye elizweni engiza kutshengisa lona. Uyesuthi wayikhitsha into ezinjani? uAbraham lo thi ngubabakho. Ungathi ufuza uyihlo nje kanti uAbraham ufuzile uyihlo. You have to come out. Phuma ngoba mawungaphumanga awubusiseki. Masuphumile kuthiwani ngizakwenza ube yisizwe esikhulu njalo ngiza kubusisa. Izindaba kusefika kulesana isikhathi uAbraham esethatha umntwana esamfaka entabeni uvele waphuma kuqala. So masuphumile even izilingo ezinkulu ezinje zikaAbraham awuzitholi. Awuthunywa izinto ezinkulu mawungaphumanga. Kumele uphume. Hallelujah. Abanye bazibuza ukuthi manje mina ngizaphuma njani ngingumntwana kwabana ngikhaya. Manje mina ngizakwenza njani? Renew your mind. The spirit of your mind has to be renewed. Usangabe lokhu uhamba kwabana vele ungekho. Lapha vele sokujijile. Hallelujah. uNkulunkulu uyakusiza. Kumele kuqale somewhere. Hallelujah. Prodigal son mayise sidla le watch. iBhayibheli lithi it dawned on him. Kuthiwa kwabuya engqondweni yakhe ukuthi kathi ngadla le watch kangaka ngikhaya khona kulokudla. Kumele kubuye engqondweni yakho. Hallelujah. Uverse 2 ukhuluma ngokubusiswa kwakho. Uverse 3 uthi ngiza kubusisa labo abakubusisayo. La lowo okuqalekisayo ngizamqalekisa. That's why uAbraham umfazi wakhe wayesethatha ngoAbimeleki niyeli uAbimeleki wemncwabe. Ngokuthi lapha abakubusisayo ngizababusisa abakutshontshela umfazi lami ngizabatshontshela. Yayizindaba ungadlali ngomuntu obizwe nguNkulunkulu.
Don't play. Hallelujah. Amen. Ungadlali ngomuntu obizwe uNkulunkulu, ungadlali ngomKristu. Ungadlali ngomKristu nalo yenalo. Ungadlali. Uthi anytime uyafuna ukukhuluma ngomKristu so anything, be careful. Be careful because awukwazi ukuthi uguqa ekhuluma nobabakhe. Ngokuza khule ukuthi uNkulunkulu umxolela kaza kwenzayo ukwazi ukuthi usuright ufile. Uzadinga umprofeti azakukhulela ukuthi uphile. Hallelujah. Ungadlali ngomuntu okuthiwa umuntu kaNkulunkulu. Ngabantwana bakaNkulunkulu. Ichurch kaNkulunkulu. Ungadlali. Hallelujah. Amen. So verse 3 uthena ngizababusisa labo abakubusisayo Abraham. Maswenzeni usuphumile. Lokhu kenza kayisenzeni esephumile. Uthola lo okuqalekisayo ngizamqalekisa. Njalo bonke abantu emhlabeni baza kubusiswa ngawe. Abraham's blessings are mine. Abantu bonke emhlabeni bazabusiswa ngenxa kaAbraham. Ngoba uAbraham believed God. uAbraham inkalakatha yento lena ayenzayo ukuthi athathe umntana wakhe siyakufana. Inkalakatha yento eyenza ukuthi sonke namhlanje sibizwe ukuthi ezini abantwana bakaNkulunkulu. So subizwe ukuthi umuntu kaNkulunkulu. Ungaphumi futhi namhlanje ubuyele edakeni futhi. Ungabuyeli futhi emahlanzweni namhlanje. Ungabuyele ekudlale watch futhi. Hallelujah. Praise God. Ungabali continue abazalwane. Usayizwa ukuthi imnandi iqhubeka lokhu siba mnandi. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Semukele namhlanje lemukelile. Amen. So nambe usuka kathesi namhlanje ukhetha ukuthi uphile njani. Uzakwenza njani? Uzakwenza njani? Mancu uzakwenza njani? I'll continue uma uqale phansi because okwayizona ade kwenza ade ku-wrong. So namhla uthola okutsha brand new kumele uqale phansi ngalokho kwalamhlanje. Come out of your naughtiness. Anti come out of ukungezwa. Come out of ukuzonda abantu. Come out of umhawu. Come out of amanga. Come out of ukuba isidakwa. Come out of it. Or else akulazibusiso. Zabudida wandawo. Hallelujah. Kumele udinwe ngokudinda wandawo. Uround wandawo. January to December yezikhi simsifana leya last year ibuye yenye futhi. Okwakho kuphela ukuthola izinwele ezimhlophe akulenye into oyitholayo. Hallelujah. Kumele ukuthi ukhathale uthi ngatsha ngokudlale wochekela mbuyele ekhaya. Hallelujah. Indoda nayo lahleko yakhathala. Kwafika kuyi ukuthi hayibo hayi ngeke kubuye futhi uApril omunye. uNkulunkulu asozathi ukuthi for you wena nguwomela ukwenza. Hallelujah. So uzakwenza njani Melissa? Yes, ukwenza. Ungayangani? Ngoba nyaka. Amen. Angelo uzakwenza njani? Good. Bali uzakwenza njani? Good girl. Sisi ngabe uzakwenza njani? Good girl. Ubhuti ngani? Kandla uzakwenza njani? Ngizaqala phansi ngiyokutshwala. Amen. Amen. Bheka uzakwenza njani? Ungayenjani? Siphi sakhona siqambe ebizo sisenyanye. Sihle sibe kwazi ukuthi uyasazi. Isiphi? Good. Omunye futhi mbani? Ofuna uqala phansi. Ngapho ncu. Kodwa usuqala level. Wongakhulu. Khathesi ungaqala phansi kwenzani utshintshe. Amen. Upho khona.
Good boy. I think uyakwazi ukuthi ukhuluma ngani. Bani omnye futhi uqala phansi because ngumkhuleko wona lo uyakhuleka khona la. Kumele ukuthi izwi ukuthi likungenile ukuthi yes. Ngifuna ukuthi ngibe ngumntaka Abraham ngempela. Nanko uzaqala phansi kwenza. Uqala phansi ungabambi isikhwili, ungabi lenhliziyo encane, Amen. Amen. Inhliziyo kaJesu. Amen. uJesu kazondeli muntu. Hallelujah. Mina ngifunde ngokholo. Yes. Ukholo olunamsebenzi lufile. Yes. So uzaqala ngaphi uyashintsha ngaphi kwangikhona kumele ushifte something namhlanje mawuphuma la uphuma uzitshelile ukuthi lokho yiko ngiyithenza kwenza. Ubusumbuza uNkulunkulu ngicela usisize umcele awusoze ukwenze wedwa uthi ngisize. Anti yes kuyini khonkana mama. Kumele ngitshintshe ngikhole okweqiniso yakho lokudlala. Amen. Ukhole kweqiniso la yenza njani? Kumele ngikhuleke abangiphambanisa ngibaxolele. Yes. Yes, ukuxolela. Yes, ube nguJesu. uJesu wathi baxolela kabakwazi abakwenzayo. Amen. Mama lisenza. Mina ngaqala phansi usathane uyantshontshelwa kulamalanga amakhulu kodwa Yes, ikuganga mama ukusebenza kakhulu. Ikuganga. Omunye uzaqala phansi mbani? Ugogo mamfuzi uyaqala phansi kwenza. Amen. Ngibe example kwabatsha. Amen. Ugogo nathi wena uyaqala kwenza. Engajinji. Amen. uNkulunkulu emvakatshele anytime. Abraham, here I am, sir. Anytime. Abraham, here I am. Ngabona sokuthulunga sezwa amaphupho uNkulunkulu uyabuya. Bida. Kuyafika. uNkulunkulu mayebuya every time fika sibize Gladys. Where are you? Phela mase sesona siyacatsha njengoAdam. Where are you? Khohle ukukhuleka mawulala. Ungakhohle ukukhuleka mawulala ubekwazi ukuthi uhambo lwakho lunzima. Ungalali ungazange ukhulume noNkulunkulu. Futhi ungakhuleka umkhuleko wokuthi uyesaba ukuthi kulabathakathi. Khuleka umkhuleko wokuthi ubaba bakho vele kalali. Ukhuluma lo baba bakho kawuceli lutho. You are just praising, worshiping God. Anti umthetho uNkulunkulu ongalaliyo, uNkulunkulu ongalabuthongo, wena uNkulunkulu ongalamiseki, wena uNkulunkulu wadala konke okuphandle ebusuku lobo balamhlanje waziwa nguwe baba mnathe sinyalala ngoba nyazi ukuthi ngubaba udonsa ingubo umdosi ngoba ngidonsa so udonsa wena nyakubuzela. Hallelujah. Amen. Akuzavuka ungakwazi ukuthi uphupheni ulala ngathi kuthiwa yibuffalo. Khona uzakwenza njani? Akuvunyelwe phela isilala ngathi wasivile. Asivunyelwa. Athi simuntu waNkulunkulu okuprofeti phela. Wena kumele uqale phansi. Tshayela izandla. Sathane uyangebile. Kumele ube lentombazane eyodwa mntanami owayiphiwa uNkulunkulu ayikho labo abadingela. Tshayela izandla. Sathane uyangebile. Hallelujah. Baba. It's impossible. We are grown up. It is impossible. Baba uDlomo. Ungaphambanisa umntwana. iBhayibheli lithi all things are possible. Angazi ukuthi wena impossible mthethe. iBhayibheli lithi all things are possible. Umdala but awukho mdala kulo Jesu. Aqaphe zonke achiwe No. Ungaziphambanisela abantwana mntomdala. Liyambona ubaba lo lonke anti liyambona. Lingamlaleli, lalela iBhayibheli. Liyangizwi thini? I'm telling you all today in Jesus name. Don't listen to him lizaduha. Anti olwakho uhambo lwaphambaniseka ucabanga ukuthi lonke lizaphambaniseka. Mawulo Jesu uyaphila ungalamfazi. Okay? uNkulunkulu kunika umzimba lo ukuthi usebenzise ngendlela yawo. Umfazi lendoda husband and wife ukuthi lilale azange ukuthi uhambo lalo uvuka. Umntana lo le problem le last is crying yena uthi love. Kule love kule last. Amen. I last ukufuna. So khona lokho yilo likhupha amehlo so
ufuna ukuzwa kahle ukuthi uthini umntwana ayinalo, ufuna ukuzwa kahle, thatha ubhala phansi. Nilama notebook libhalile, iyabhala. Mabhanda wathi ngivakatshele enye ichurch, ngaba yimi ngedwa ade ngibhale ichurch, angikwazi ukuthi kopha ichurch noma babesenzana. Kambe ungahlala ichurch 2 hours yonke, lokhu ukhuphela umfundisi amehlo, ungabhali lutho. Uhambe ekhaya kulila ngisho into ongazifika kuyokubonisa ukuthi likholwa. Ijoke le. Hallelujah. Ukuthi disciple kusho ukuthi mfundi. Ufunda every day. That's the meaning of a disciple, the disciples of Jesus Christ. It means abafundi bakaJesu abafundayo. Hallelujah. Praise God. UAbraham waphuma koyise. Ngoba kwakungakhonzwa. Mayikhona into ekustophayo, mayikhona into ekustopha ukuthi ukhonze koNkulunkulu, phuma kuleyo nto. Hallelujah. Phuma kuleyo nto. Akula muntu ozokukhipha, kumele umake up mind ethi ngiyaphuma mina kule nto le engenza ukuthi uNkulunkulu ngingabe mazi. Hallelujah. Kumele ubekwazi ukuthi udaliwe, kumele ubekwazi ukuthi ayiso wakho, umzimba, ilihlo, iqolo, konke lakho asikho kwakho. Not even one thing you have. You don't have anything. Hallelujah. Yazi into ukuthi you don't have anything is you. You don't have anything. Waphuma kunyokunqunu. uNkulunkulu uthi ukwaze ungakangena esibelethweni. Lo nyoko lo ihlaba kwazi. So what are you telling me? Where is God in your life? Where is Jesus Christ and the Holy Spirit? Where are they? Banga empilweni yakho. Do you think we are walking kuphela? We are walking even lali robot bayabelenzela amaChina. Yilo lingabe lihlanganisiwe. Ucanga ukuthi uyawalka kuphela njenge robot. Ulomphefumulo owavuthela uNkulunkulu. You are not a joke. Hallelujah. Awusombankwa wena. Ungumuntu obunje ngomfanekiso kaNkulunkulu. Akuzama ukuthi uziphathe kahle. Ubone lapho ohamba khona. Ubone abantu ophila lapho. Ubone izinto ozenzayo ngomzimba obolekiweyo. Hallelujah. Uyekela ukuhlabela amanga usithi Abraham's blessings are yours. That's why poverty yethu ayipheli, because we are lying to ourselves. uNkulunkulu is not a liar, he is faithful. Hallelujah. Amen. Our God is faithful, is waiting for us. If ungaba lokholo lwakho kuNkulunkulu strongly, uSathana akakuthinti. Why uyibhora lika Satan? Football ka Satan ukhahlela lapho ufuna khona anytime. Why? Because ukholo lwakho lusentweni edaniweni, and uSathana knows ukuthi that is a sin. Hallelujah. Amen. Why you hlala ukhahlela nsuku zonke is because your faith is in the created. Your faith is focused entweni ezidaliweyo, and uSathana knows. Once your faith is in God, yikho uNkulunkulu wathini? Have faith in who? Have faith in God, not ezintweni ezidalileyo. Once faith yakhe ngaba sentweni ezidaliweyo, usuvulekile kuSathana. Uhlezi la ubhizi ucabanga ukuthi ikhuba lifakelwa ngaphansi kwesihlahla. Isitshebo ngokankalo. Umuntu afaka ngesitshebo. Ukama ufundisa iqeda isikhathi banamhlanje udose kakhulu. uSathana ukulindele phandle lapha. Next week abanye banika ubufakazi, bayemukela khathesi. KoNkulunkulu mawusemukela ihealing yankhona. Asiyo lana ukuthi hayi bendle ikhanda seliphelile. uNkulunkulu searcha through azayifike enyaweni. Usearcha through akayilaphi into eyodwa emzimbeni wakho. Once mawuvulekile uNkulunkulu searcha through elaphe konke okuronga emzimbeni. So some of us imkhuhlane esilayo ngeyokusidingela is because of sin. Isono sokuhlala khona la. Ungayazi into ehlalele khona la. My people are destroyed for the lack of knowledge. Hallelujah. Isikhathi sokuthi libazalwane sisukume nini? Asukume nini ekholweni? Sichiyane lo daka lo lukaSathana oluyisono. Hallelujah. Amen. Praise God. uNkulunkulu uzasisiza. Ngoba nabalamaphupho abangawazi ukuthi achaza ukuthi ubani vele ongaphuphiyo. Yaphupha ngapha.
Yes, ngiyaphupha kodwa angibalekele. Ukhona ophupha izolo, asifuni ukukhuluma ngamaphupha, sifuna ukhona ophuphile izolo ese-church. No? Uphuphile utshontshelo. Angeke ukuthi ukwazi ukuthi saza yisande ungaphuphi. Yebo uphuphile. So khathesi njengoba ngikhuluma so uNkulunkulu will bring it. Uzozithi yes engikhumbule. Umoya ongcwele uza kuletha akutshele khona. Haleluya. Akulaza ukuthi ungalala ngathi ufile. Akula. Awulali ungaphuphi. uNkulunkulu khona uyakhuluma la ungalala. Wena ungaphaphama ekuseni ucabanga ikhuba. Yena kade utshela ngeChurch. Then iChurch will disappear. Iyazi kuyeletha ungafocus. So ungathi uvuke kuseni uvuka ngendlala. Ucabanga iporridge. Akutshele khona konke kuyadelete. Haleluya. Yeah. So khathesi ungaqala ukufocus uthi moya ongcwele kade ubusithini ungitshele ngani uzakubona kuyabuya. Haleluya. Ngifuna ukulitshela ukuthi ekuqaleni sahamba ne-Uganda sahamba December walast year 2024 ngaba lo umbono lo wawungoka Prophet Kakande, my father in the Lord. Why drive imoto lebomvu, right? Drive imoto lebomvu ilokhu sithi vum vum vum. Umfana wakhe lo umfitshane ubrother Bill eloda izinto zokwakha. Mayiloda izinto zokwakha lapha kwasukuma amadimoni lapha. Amadimoni lana ngathi afuna uku-attack mina. La ngisengathi abantu khona kulabantu okulamehlo la. Ngithi abantu bani khona okuphuma phansi okunje. uBill lo wayeloda wabesithi kwavela kwathi foil kwawela phansi wabesithi mpiya ngabe ngisile eceleni kwakhe. Umfundisi ngalo uyareve imoto disihamba. Wabe khupha ikhanda uProphet Kakande wathi lingakhohle ibhara. uBill wathi isigcwele imoto. Wathi ayibophelele eceleni. So eceleni kwemoto kwabophela ibhara. Ungakuthi maya iyimoto ehamba emgwaqweni yahamba ichaya ibhara ichaya abantu kumbe ichana because yayilenge eceleni lapha. Haleluya. Amen. Angikwazi sendirepeate kangaka yabona nanko izolo uthe hayi kade wakukhuluma lokho kade ukukhuluma lokho nguphinda. Haleluya. Hallelujah. That day mzwana imoto ivuka. Umoya ongcwele wabuya wathi kodwa ngakutshela ngathi Prophet Kakande will drive the car. Jesus Christ will fix the car. Ngathi ngasithi nanko usakhumbula lapha na so wathi ye. Ngathi mfundisi imoto ivuke so futhi kanti nowambone idriver nguye ongikhumbuzeleyo. Haleluya. Amen. So bazalwane kuqhakathekile ukuthi ubone izinto ubhale phansi. Sometimes asiko kwanamhla uNkulunkulu uyakutshela ukwenzela ukuthi urelax. Haleluya. Kwenzethu urelax ungablokhu usihlupha. Asawathimba umfana mama kumele sibize umakaniko othi mama kumele senze ukuthi mama angazi even mama nathiwa think wathi imoto le ngabe ngathi mama konke kulesikhathi sa nanilindele izulu lingakhuluma ukuthi senza njani. Okwamanje asinye sadinga lofana sazama ukuthumela omunye umuntu sazama ukubisa omunye umuntu ngathi fana bhana akukabi le go ahead. Haleluya. So kuvuka kwemota is purely a miracle and is purely God sent. Haleluya. uNkulunkulu oyenzileyo ngoba lo mfana lo maye kuye efike evusa imoto azange avusa imoto achiye. Umfana imoto ibisengamaphisi okunye kwakhitshwa ngolwana wabeka lapho omunye wakhipha wabeka lapho omunye kwathi ukuthetha umfana wakuxokelela wakufaka konke one by one. Now if kade kuyithi sidinga umuntu sithi kuzolungisa imoto anti umuntu uyabunga kwathi kuphela efika lapha uyakutshela inkalakatha yesigidi. Uyayibona indaba. So umfana lo ubuye wenza intolo kazange asitophe khona lapho wathi hayi asitesteni ngaljoba limzulu umfana sitesteni ngenhlabathi asitheni inhlabathi amalodi 1 2 3 usathi umfana wafikelwa ngenye energy usegijima ngathi kahle ngistophe lapha uzathi sesebenze kangaka sefuna imali engaka. Ngathi mfana ufuna njani masiwenze so kanti kungakhona mina ngifuna imali khona hayi khona nala ngithapho kwami ngenze nje nangu umfana uthapho kwami ngathi lokho it can only be God because abantu bafuna imali. Ngathi hayi kusho ukuthi seqedile sasa besifuna ukuthi sihle sithathe ilokhu iquarry ngathi iquarry funa abantu abangu 4 5 incesa phela into kuyagejwa no sizakwenza boy 2 bayithwala iquarry yagejwa ngathi
ngaze mina ngedwa manini lina abantwana ukugijima uMakhowa wathi ngabantwana ngathi he okunye lugcobo ngoba akula abantwana abangu2 abangathwala amalode inhlabathi ingcono lokhana okugejwayo 4 amalode ngabastopha bayana stop. Hallelujah. Amen. Leni energy isivela kumlimi ukusebenza kwabe sokuvela kumlimi awuthwani my strength I will give you yikho esikubonileyo thina umntwana lo drive imoto imanual iyahlupha ngoba no driver la bangawo drive nangani drive yakwazi imanual asonto ngangena kiyo lapha ungasitolanga ungacithanga imanual ethu uyakhipha uthi uyahamba ukuthi iqoqo ucithi angilamanga uyacivela uswafunda ule license to driver vele iyacicha ungayenzakala but umntwana lo unyawo lakhe bebanje umoya ngcwele there is no way umntwana lo drive yedwa ngaba bona mina bama lapha ngangakwathi benzani kanti bayashintshana usefaka lo ukuthi drive mina ngale sihlakula ngitshela uPrince mama sicela isitshela ukuthi imanyalo yenziwa njani ngithi kuPrince uyathi ngiyamnika ama-instructions sembe sithi hayi uyangena ku-YouTube uyabona bazokutshengisa lapha kanti sikhuluma ngendaba silokho sibaliso kwa-YouTube lo wathi wangena edrive tshayelani uJesu sandla. Hallelujah. Konke lokhana kubonisana ukuthi all things are possible. Amen. Hallelujah. Amen. Kubonisa ukuthi yonke into iyenzeka and iyenzeka at any time. Amen. And iyenzeka noma ngubani as long unjani unike inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Hallelujah. As long as uNkulunkulu umazi ukuthi nguye odale imota, nguye umakaniko omkhulu, nguye udrive omkhulu, nguye oza drive esebenzisa izandla zakho. Hallelujah. Kumele sizifundise ukuba le relationship lo Jehova. Hallelujah. Sizifundise ukuba lobudlelwano loNkulunkulu. Ubudlelwano obudlula umama lo baba. Hallelujah. Ubudlelwano bokuthi mawulele so uqamela uNkulunkulu, umqamele, umembathe ebe yingubo, umuhle, umphefumuhle kube yiyo yonke into yakho. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. The reason we have to do it that way is because uNkulunkulu isentweni yonke ayidalileyo. Yonke into ayidalileyo ukiyo. Hallelujah. Amen. Lessons from Abraham. uAbraham wakhangela uNkulunkulu waba kwazi ukuthi uNkulunkulu lo engikhuluma ngaye la uphakathi kukaIsaac, uphakathi kwenkuni, usangenza lenkuni ziyala ukuvutha, usengenza ukuthi umlilo ungamtshisa umntanami, usengenza ukuthi le ngqamu ingamkhathi intamo, uNkulunkulu usengqamini, wakukhangela wakuxhwathisa wakuvuthisa. Hallelujah. Indaba kaNkulunkulu ifuna ukuthi uyivuthise ufike ku point that nothing will happen. I'm with God. Hallelujah. Amen. Ungayisabi, ungabi lovalo bekwazi ukuthi uNkulunkulu okhuluma ngaye unjani. Hallelujah. Ungakanani. Praise God. Amen. Ekuseni nithe bafanele bathi ibhatri lana kuthiwa ibhatri lisebenza lana yey generator yey lokhu zengathi lina ukuyikuthi lifunani. Lifuna ukuthi lidlale ikeyboard kumbe kalifuni. Kuyikuthi nalifunani. Ngoba ungathona ibhatri alisebenzi ozisebenza. Ukholo lwakho kumele ukutshela ukuthi ibhatri leli lesiyalisebenzisa lamuhla. Yes, that's how to do faith. Ungabo challenge izinto. Hey, indima zami zininga. Uyazi ukukhula selungenza angikhothi lo nyaka zaphutsha. Vela usaphutsha. Ungavela utsho njalo usaphutsha. Mina ngihlakula lo Jesu. Mina ngihlakula lengilosi. Mina ngenza lo Jesu. Mina ngenza lengilosi. Mina ngenza uzamangala lokhula luyastop ukukhula. Hallelujah. Sifundeni ukukhuluma njengobaba wethu lesithi ngubaba wethu uAbraham. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Kukhona esikufundile namhlanje. Amen. Kukhona okusakubambile uKristuni bakho ukuthi ungashayini ungabi strong. Makukhona okusakubambile come out of it. Ubaba wakho Abraham okhulunywa ngayo ungafunda kuGenesis 12 babhala phansi. Genesis chapter 12. uAbraham kwathiwa kuye kaphume koyise. Hallelujah. Amen. Makulento esakuvimba because uNkulunkulu wayesehluleka ukumbusisa. uNkulunkulu uyehluleka ukukubusisa mawuhlala edakeni. Ngithi mawusesonweni.
isono kaSibusiswa. Khangela ngilapha mntanami. Wasesithi khangela umlilo lenkuni. Kodwa lingaphi iwundu lomnikelo wokuthi. Yabuza umntwana ongumfana ebuza ubaba. Ujwayele ukuthi baba thina silo baba vele sihamba senikela koNkulunkulu. Umnikelo sibasa umlilo sichise siyanikela umfana lo. Uyakwazi ukuthi nalo baba siyahamba vele senikela kuNkulunkulu kuyakwazi ukudobha inkuni zakho ezilungileyo uhamba lo babakho. Because ubaba ufundisa kuncane ngoba kuvele uNkulunkulu. Anti nakho manje sokubona ubaba imlilo sokubasi umlilo. In fact before umlilo ubaswe usahamba labafana laba bahamba ledonki bethwele yonke into lapha nifuneka inkulu. Uyabachiya bafana salani lapha. Ahle thatha umfana nasakhonza lapha nasa. Yadosa umntanakhe. Akuyikhangela inhliziyo yakhona edonsa umntanakhe ngapha uthwele ingqamu lenkuni nomdlilo mentshisi ukuthi ayochisa. Lokho kungumntwana kwakho kuyiwana okuphiweyo. Akele ukubona ukuthi baba luzihudula njani. Ngiyamthemba uNkulunkulu uzamvusa kuphela. Akasho ukuthi hayi noma ngaze ngithathela kula ndaba hayi akakho kulolo khona. Uzamvusa. Uyonikileyo. Uzabona ukuthi uyenze njani. Uyakwazi ukuthi ngiyamfuna. Wena ngokwazi ukuthi idonki yona le ngiyayifuna ngiyalima. Kodwa ufanele ngihambise eMesiland. Ngiyayihambisa kuphela. Ngiyakwazi ukuthi uzakwenza njani ngoba uyakwazi ukuthi kumele ngilime. So ngiyayihambisa kuphela. Ucabanga ukuthi uAbraham wahamba inyembezi azingekho. Zazijuluka inyembezi. Elokholo kodwa ekhala. Awukhanga lo umfana kwakhe. Asambe mfana. Asambe. Thank you Lord Jesus. Thank you. Thank you Lord. Yes. Uzamvusa kuphela umfana kakomuzi wabe ekhuluma kukhulumela enhlizweni. Umfana athi kanti manje baba njengoba umlilo usubasile. Namhla siyachisana. Hey. Manje namhla siyachisana baba njengoba phela ensukwini sasibe lemve emhlophe. Ngothi baba siyachisana. Hayi uNkulunkulu uza kuletha kokuchisa mfanami. Uzasinika uNkulunkulu okokuchisa indlela uAbraham aphendula ngakhona. What God will provide umnikelo mntanami. Wena buya la. Ambophi izandla. Ambophi izandla. Wamlalisa phezulu khonapho phezulu kwenkuni ezinye ziseceleni. Athi babwenza. Hayi mntana senza khona uNkulunkulu asithume khona. Wayithatha ingqamu. Abraham mawubukele kufilimu inyembezi sezijuluka usayifaka eso engqamu. Umntwana la uyaquqa uyajuluka. Bazalwane mawuzamnika uNkulunkulu kumele uqale ungene endlini. Ubhodi isitsha ngiyenika zona ezindlubu kumbe ngenze njani. Ngithathe yona leyo kugcina. Abantu abakabhadala ischool fees manje ngenze njani? Uwedwa ujedajede ngoba kumele uhambise eChurch akumele ngifuna ukuthi vato uhluphuna uzohambisa. Kumele uqale ujedajede ucabanga ukuthi manje ngihambisa namhla kusase bayakudlana ngizakwenze njani? uAbraham wathi kumbe ingqamo wayikhangela wathi angifuna ukuthi ibe buthundu ngoba ingaba buthundu zamzisa kakhulu ubuhlungu. Kumele ngikhathe kawani. Ikhanda belihleli welele uzabona ukuthi uzakwenze njani. Isaac lala lapha mana ngifaka ukhuno olungcono lolu luyahlala. Isaac umntana kathi baba kuyini? Kathi baba ayakulala ukuthi ngikhoza worship uNkulunkulu. Ngiyabonga Jehova. Ngiyabonga baba. Isaac lala phezulu kwenkuni. Isaac lala phezulu kwenkuni. Isaac iselele phezulu kwenkuni. Umkhangela amehlo uIsaac uyajumeka wayithatha yaphazima ingqamu yakhangela useready ukuthi amthi intamo uNkulunkulu. Abraham beka ingqamu phansi hlubana lo mntwana. Waza mntana moya baba. Ngapho sebonga umntwana. Ngapho sebonga uNkulunkulu. Ngapho sebonga umntwana. Ngapho sebonga uNkulunkulu. Liyayibona yini ipikitsha abazalwane? Liyayibona ipikitsha yokukhonza uNkulunkulu. Mawusithi Abraham's blessings are mine. Ucabanga ukuthi kwakudlalwa. Ucabanga ukuthi wawulana ephuma emzini wakho kwathiwa Abraham kuGenesis chapter 12 come out of your father's house ngoba koyihlo ukhonza isithombe ukhonza amadlozi phuma uhambe lapha enza kubonisa khona maye phuma ucabanga ukuthi wayephuma lesuitcase eyodwa
ucabanga ukuthi wayephuma lothanga nebheki kodwa wayephuma lemhlambi yenkomo lembuzi ledonki konke lamakamela konke lezisebenzi kumele kunqande aphume ame ngaphandle acabanga ukuthi ngiyele kumbe ngiyele kakwazi ukuthi aye ngaphi kuthiwa phuma zakubonisa lapho kumele uye khona. Wena namhlanje uyahlabela uthi Abraham's blessings are mine. Do you know ukuthi lwana ubaba lana wasebenzani? Do you know ukuthi ubaba lana wafida uNkulunkulu wambona edlula? Bangaka abadlula emzini wakho ungahleki ukubabiza. Bangaka abadlula emzini wakho ungababoni. Udlule kangaka uJesu emzini wakho bazalwane. Hallelujah. Udlule kangaka uJesu emzini wakho. Udlule kangaka uJesu emasimini. Udlule kangaka uJesu kuwe. Ungangakana uJesu memeza. uJesu uthi woza kimi. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje siyahlabela sithi Abraham's blessings are mine. Izibusiso zika-Abraham ngezami. Uyakwazi ukuthi kukhulunywa ngani? Uyehlule ukuthi uphume. Kuthiwa phuma emadlozini afuna ukuphuma. Phuma emugangeni kawuphumi. Phuma etshoneni kawuphumi. Phuma egoyini kawuphumi. Usalindene. Uyahlabela. Uqamba amanga. Uthi wena Abraham's blessings are mine. Uzaphuma nini? Hallelujah. Asisekho isikhathi bazalwane. Asisekho isikhathi bazalwane. uJesu umile uyamemeza. uJesu uyamemeza. uJesu uyakudinga. Hallelujah. uNkulunkulu kuJohn chapter 3 verse 16 uthi ngiyathumela umntanami ozelwe yedwa. God sent his son. Wamthumela uJesu kase ngamthumela ukuthi uJesu azoyenza enye into ngaphandle kokufa. Wokombona ubaba othumela umntana ukuthi hamba ukufa. Hallelujah. Ngimthatha umntwana lo ngithi sukuma hamba ukufa wena. Umntwana lo ngithi hamba ukufa. Hallelujah. Bazalwane, liyakwazi ukuthi uNkulunkulu into yenza iyesabeka. Makuthiwa ngumKristu, kuthiwa you are Christ like. Christian. Kumele ukhulume ufanane ucabange njengoJesu. Kumele ube lozwelo ube lothando. Abanye benu lisisele inhliziyo ezilukhuni ngathi ngamatshe. Ulindeni. Hallelujah. Umbhidu uthi uJesu uzohamba ngenyawo kalimboni. Uqinisile. Hallelujah. Lifuna ukuthi enze njani uNkulunkulu? Sifuna ukuthi athini uJesu? Hallelujah. Namhlanje usivusela imoto nasiya. Abanye bethu they are not happy. Awukho happy uNkulunkulu enza into enhle awukho happy. Hallelujah. Ufana lo mfowabo wendodana yolahleko, indodana yolahleko mayisiyabuya isizithola isihla lengulube ibuye egumeni umfowabo ehlule kujabula. Ehlule kujabula umfowethu mhlobo bani ongajabulela ukuphumelela kwami? Umfowethu mhlobo bani? Uthole uSathane. Umuntu akaSathane. Hallelujah. Umakhelwane nami mhlobo bani olwisayo. Umakhelwane wakho nangena udobhile ingqondo kufanele celebrate lonke ujabule laye but wena kawufuni. What is your problem? Stop sinning. Hallelujah. Phuma esonweni. Isono sokuqamba amanga usithi ngumntaka Abraham. Yakho uAbraham mba. Ngumntaka Jesu. I'm a child of God. I'm a child of God. God. Do you know God? Hallelujah. Ulokhu samuxamalazile ezenje ngapha emadlozini ngapha koNkulunkulu ngapha emadlozini ngapha koNkulunkulu. Lifuna ukuthi uNkulunkulu abeze uyakwazi ukuthi ma uNkulunkulu engathi hello uyawa phansi. uNkulunkulu lothando. Angathi hello izulu ihlaka ziyawa. Usala uzibuza what happened? Ihlahla zibiswe yini? Liqede lapho lithi liyazila kalisebenzi. What are you talking about? Izilani. Uzilani usesonweni. Why lingazili zona? Hallelujah. Amen. Kuyazilwa kuphinde kuthoni siswana ukuthi ungatholakala usebenza uyabhadaliswa. Is that godly? Kuvela kuNkulunkulu khona lokho. uNkulunkulu is not happy bazalwane. uAbraham wathatha umntana wakhe wambonisa uNkulunkulu ukuthi indeed I am a child of God. Wamthatha umntana wakhe eseyithwele ingqamu ukuthi what? Umqedwe umntwana. Ingqamu yakho leyalolwa nguye. Wayengeka thumele umunye umuntu wayengaka ukwazi ukuthi bayilole kahle.
wazilolela yena elolela umntanakhe. Haleluya. Amen. Ake sicabange nini? Ke sicabanga ukuthi mangingumKristu yikho nje ulandeni khona. What are you looking for? Uzothathani la? Uzothathani uzasuka kusasa uvuka ubuyele futhi uye kudla amahlanzo. Ihle kuhlukana nabangani bakho ababhemayo uthi ha kudala singabangani. Banuka igwayi la uyanuka lapho. What are you doing? Ngempilo ibolekiweyo. Wenzani ngempilo ibolekileyo bazalwane? Uyakwazi ukuthi anytime impilo le iyadingwa iyafuneka. So many excuses. Why ungabuya ngeChurch? Kade ngilima. Kade ngihlakula. Kade ngisenza ukuthi. I-chance silokho esiphiwa. Okay, it's okay. Okay, it's okay. Lokho esiphiwa i-chance. Lokho esiphiwa i-chance cha wathi uNkulunkulu isiphupho. Ukhangele so. Hallelujah. Abanye bethu siyagula kakusileki. It's because it's a payback. Because simphambanise kwaze kwadlulela uNkulunkulu. Hallelujah. Asihlabeleni uAbraham's blessings are ours. Sikwazi ukuthi ubaba lo wenzani. Ubaba lo walidela ikhuba lakhe. Wayidela inkabi yakhe. Wakhangela lapho uvele khona inkabi, wakhangela lapho uvele khona ikhuba, wakhangela lapho uvele khona iqolo lakho ohlakula ngalo, wakhangela khona ukuthi lokhu kuvele kuJesu. Hallelujah. Praise God. Konke lakho konke okwenzayo konke okudlayo kuvele kubani? Ake sibeni real, sengele uba fake. Sengele ukupretenda. Ungapretendi. Hallelujah. Mawungekho lapha awukho. Mawukhona ukhona. Angithi singawestelana isikhathi. Hallelujah. Izolo nze ngathini? Kulento ebengikhuluma ngazi ngathi anti la khuleka ngathi ngifuna ukufundisa buyi. I'm here. Buya nini phela? Buya nini? Ngisahlaleleni. Anti la khuleka. Yathi buya omunye buya. Buya nini? Buya sengibukhona. Buyani? La ngiyahlakula njengani? Ngiyamkhonza uNkulunkulu. Ngiyamdumisa uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi nguyonika umgogodla. Nguyonika ilokhuzeni. Nguyonika appetite ukuthi ngidle. Nguyongenza ngicuphe isithwayo shaka emlonyeni. Buya nini? Hallelujah. Nansi indlu kaJehova yakhiwa lapha. Ogogo bahambe bathwala amatshe. Izalikwazi. Ugogo uMampuzi ngamstopha engena ngemva kwemoto. Kodwa kulabantwana abancane. Kulabantwana abancane. Lihlalele lifuna ukubuya ngesonto. Uzokwenzani? Because ubukholo bakho kumele ube nemsebenzi. Hallelujah. It's not ukuzohlala lapho uthwala iBhayibheli uqede lapho ukhohlwe yonke into ade ngikhuluma. It's for you to be involved kubonakala ukuthi wenzani. Abadala lapho ukhulu udlomo lokhulu umpilo baphusha ibhara. Abantu abadala bebuye bethola amatshe bezobeka khona. I-church iphuma kathesi lethwala ngemoto liyethatha amatshe. Hallelujah. Amen. Makuvele lifuna ukuthi lebe ngamaKristu apheleleyo izenzo zenu kazikhuluma. AbakaJesu bakhanya ngezenzo bebhema igwayi. AbakaJesu bakhanya ngezenzo bebuya lethe eChurch. AbakaJesu bakhanya ngezenzo becatsha ngamakona. AbakaJesu bakhanya ngezenzo benika ama-excuse. Yikho lebe likuhlabela phela. Lebe lingafuna ukuqedisa kuphela. AbakaJesu bakhanya ngezenzo ngobuvila. Yakwazi ubuvila isono. Because ubuvila baphu inyoka. So mawulivila inyoka. Hallelujah. Amen. Izolo omunye baba udlela phandle lapha senzela wathi kathi lokhu ukhuthele njengakudala futhi besithi ngumama besithi nguNatho. Kathi Natho ngisabona kahle manje kathi Natho. Ngisithi kathi lokhu ukhuthele njengakudala ngathi kuyini uzangistopa. I've got life in me. Lo Jesu phakathi mina. Ongasovila kalali kaphumuli esupply imphefumulo yethu. Thina abanye siyabuya sizolala kwa eChurch. What is it? Our bedroom. It's not time to sleep here. It's time to meditate. Talk to God in your heart. Don't sleep here. Hallelujah. Akuvunyelwa bazalwane. It's biblical. It's not allowed. Makho napana mawulela abuzibusise zivele ezulwini ziyakudlula so. Amen. Abanye babe nika ubufakazi. Usumangalo. Kathi abanye khona ngale bona bayamukela njalo. Kadulele. Amen. Hallelujah. Amen. I see him moving, touching every heart, but angatholi heart yakho ilele yadlula because awukho receptive.
awukho. Haleluya. Amen. Sithe kuyini okumplisayo, okumjabulisayo? Lukholo. Lukholo. Kuthiwa indoda yokholo. Okujabulisa uNkulunkulu kuyo yonke into esiyenzayo, okujabulisa uNkulunkulu okudlula yonke into lukholo. Hebrews chapter 11 verse 6. Lapho uNkulunkulu esithi you cannot please God without faith. uAbraham ubizwa ngendoda yokholo ngezenzo zakhe. Ukholo yizenzo zakho. Ukholo olungalamsebenzi kuthiwa lufile. Izenzo zikaAbraham ngezokuthi uNkulunkulu uthi Abraham phuma emzini kayihlo kuGenesis chapter 12 waphuma. Genesis wena Abraham yenza uthi kathesi ekwenze, yenza uthi kathesi akwenze. Haleluya. Lapha ku22 kuthiwa nginika umntanakho yena lo yedwa. Haleluya. Abraham nginika umntanakho lo omthole usuluphele. Umfana wakho lo omthanda kakhulu Isaac ngiyamfuna. Hamba umnikela entabeni ethile, umbulale, umchise njengoba uzakuthiwa kubantu inkulu. Haleluya. Amen. Ungakwenza khona ngapho mzalwane. Kuthiwa i-sacrifice. Ungakwenza yini okuyinto enjalo? Haleluya. Amen. Namhlanje sifunda kakhulu ngokholo. Ukholo alumake sense, lumeka faith. Haleluya. uAbraham azange azamtshele lo Sarah ukuthi Sarah mina phela sengiyanikela uIsaac because ngabe watshela uSarah. uSarah wayethi hayi oyikhona, hayi khona umntanami no. So ngaleyo ndlela ukholo kalumake sense. Ukholo is between you and God. Hallelujah. Amen. Mase senze izinto zokholo uyazibuza ukuthi kanti mama lo ngenwe yini. Kwenziwa izinto zokholo. But into engifuna ukuthi si understand namhlanje ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini sikhangele kuye, sibe lokholo kuye, hayi entweni asiphezona. Hallelujah. Sonke silo Isaac esilaye empilweni zethu. Lapho thola ukuthi yikho lapho ngemistake ngokungazi uthola usufake khona ukholo lwakho. Yisono soneso. Hallelujah. uAbraham was never focused emntwaneni ayemphiwe oyedwa. Thina mamntana mengiyedwa sizitshela ukuthi vele usungabulala abantu. Ngabamba umuntu ngezandla ngenxa yomntwana oyi1. Hallelujah. uAbraham kazange focus ekuthini umntanami ngoyedwa ngimthole enzima. Ngempela wayemthole enzima umntana. Kodwa ifocus kaAbraham ngumuntu omdala yayi kuNkulunkulu. uAbraham azange akhangele emnothweni ezintweni ayizipho uNkulunkulu. Haleluya. Into engifuna ukuthi siyikhangele namhlanje ukuthi konke silakho lePaul leli silipho uNkulunkulu. Konke lawe wangikhona ungokaNkulunkulu aso wakho. So ngezindlela wena ulana awula lutho. Ubuye vele ungela lutho. Uzabuyela njani? Haleluya. Makuthiwa kuyisacrifice, uNkulunkulu angeke asicele umntwana ukuthi hambe embulala ngelanga la namhlanje. Kodwa uyabacela abantu abethu usuku zonke kithi. But asifuni lapho. Haleluya. uNkulunkulu uyayifuna imali le yasiphe yona. Uyayifuna bheki ukuthi enza afuna ukwenza asifuni la. Inkomo zethu asiphezulu uyayifuna ukuthi enza afuna ukwenza akasifuni lazo. uAbraham asakhuluma ngenkomo ngembuzi ngani sikhuluma ngomuntu oyedwa. Ukwazi kahle ukuthi ngingokhulu nje leyibi ichance ukuthi ngithola umfana lo maybe vele angikholwa futhi ngizaphinda futhi. Kodwa umdala wabopha walungiselela wagamula inkuni wayenza konke. Haleluya. Amen. Wahamba wazofika lapho kumele ayenze khona umsebenzi. Haleluya. uAbraham ngaphakathi kwakuphelile ukuthi onginikileyo ngaqhuma intambo ngithi yomntana lo mfana uzalidobha ikhanda libuyisele. Haleluya. Amen. uAbraham azangathi
manje njengoba nyabe ngisentabeni isibhedlela kukhatshana engadecide uNkulunkulu ukuthi it's okay njengoba usumbulele bize ambulance ngiyakwenze njani khona phela entabeni so vele zange zacabanga yonke la nini wacabanga ubukhulu bukaNkulunkulu ubukhulu bukaNkulunkulu wacabanga ukuthi nguye vele omphileyo haleluya bazalwane namhlanje cabanga ukuthi nguye ongiphileyo haleluya uyabona amandla istrength olaso sokuhlawula nguye ophileyo Amen. khumbula ukuthi ku-Abimeleki kulani viki wathi ngikwenze ukuthi ungambambi unkosikazi kaAbraham ngikwenze ungikwenze wahlakula ngikwenze walima ngikwenze wacupha isithwala wadla wena usitela ukuthi uyazihlela wena haleluya ngezinye indlela bazalwane wena Gladys ngikwenze wasukuma ngesonto wakhuluma labantu bami ngezinye indlela mina kangikhulumi la ungenze ngakhuluma haleluya lawe wenziwe walalela haleluya praise God uNkulunkulu udinga ukuthi simfake endaweni yakhe uNkulunkulu ufuna simfake endaweni yakhe sibe lokholo kuye odalileyo noma singakhathazeka okungakanani kuona lomhlaba asibe nini lokholo kulo odalileyo haleluya noma yini noma idonki ungaziboni ake sizifundise ukuba lokholo kulo wazi ukuthi idonki ngaphi haleluya amen ufana kwathanza adinga idonki imbuzi lesikhathi namhla imbuzi lezi ngama lapha ngathi ufana ukuthi uNkulunkulu ukhohliwe ukuthi kumele abuze uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu kanti umfana lunga akumkhumbuza umfana lo ukuthi kabuze kuwe udonki zinga umenze wena akhumbule ukuthi wena ngokwazi idonki imbuzi zingaphi ngathi ngiyakhoda amamvusa amehlo ngambona nanga uThutshala zona uzithethe ngawo khona asebhode wabhoda wazi waya wakhuleka haleluya ake sizifundiseni abanye bethu namhlanje bafeyili lesikole because asikwazi ukuthi uNkulunkulu ungenze ngaba seclassini liyana uNkulunkulu uyangenza mvuleka amehlo kubala ngamehlo akhe so ngezindlela commit everything to God ube lokholo kuNkulunkulu owazi ukuthi namhla uTicha uzafundisani haleluya amen haleluya amen bazalwane indaba kaAbraham iyahamba ihambelela isenza ukuthi uyi-understand ukuthi uAbraham wakubona ukuthi ukuba lokholo entweni edaliweyo kuhuga uSathane yakwazi ukuhuga uSathane ngoba isono uSathane engabona ukuthi wena ukholo lwakho lusemoteni imoto iza kuhluphuza ube right haleluya uSathane angabona ukuthi ukholo lwakho lusebantwaneni bakho abangu-12 wabazali ozitshela ukuthi wazizalela bona abasoze bende izinto eziningi esihlangana sibone kusehlula kungathi awuhambi kahle is because sesithethe ukholo lwethu salifaka entweni edaliweyo sakhohlwa umdali wakho haleluya amen kudaliwe nguye kunye lo Sathane wakho udaliwe nguye so wena ufunani uNkulunkulu ufuna ufaka ukholo kuye ukwenza ukuthi akulwele kuSathane amdalileyo haleluya amen praise God bazalwane uSathane angabakwazi ukuthi ukholo lwakho lusemoteni bebe gijima eceleni no driver so eceleni so pop stop ibizihambele kwenze njani because kakula uNkulunkulu involved upheka isithwala sakho sansuku zonke ngiyabonda mina ngeke ngakubonde njengami mina isithwala vele ngiyasipheka mina sukhohliwe ukuthi uyakwenza ususukholelwe ukuthi wena you are able mina ngiyakwazi uyamuzwa umuntu ekhuluma esithi mina ipride yena liyana yeyabisa uSathane uSathane wawo ezulwini ewiswa ipride esithi lami ngiyakhona ende ngiyahlabela lami ngiyakwanisa ucala ukuthi angangenzani uNkulunkulu yinto yamlahla phansi haleluya waziphakamisa wazenza uNkulunkulu uSathane
mina. If you are happy and you know it, say amen. Amen. Be a child. If you are happy and you know it, say amen. Amen. If you are happy and you know it, say amen. Amen. Be a child. Ngoba ngumntwana ngaso sonke isikhathi. Ngoba umntwana akatsho ukuthi mina. Hallelujah. Amen. Umntwana ungakhangela abantwana nje ukuthi babuye echechi. Ngabona ama voice eqala ukujinja special abafana. Eqala ukujinja. Akusabuye echechi. Sokwenze njani? Dala uSathane engenile. Manje athi innocent. Ku innocent akulalutho. The moment qala ukuthi la ngikhaya akasafuna ukuthunya. Dala sengenile uSathane. Selokholo kuye. Ifaith yakhe isikuye ukuthi ngiyakwanisa. Nagogola inyekele mina. Ngiyakwanisa mina. Ngiyazenzela mina. Ngiyakwanisa mina. No. Ngalesana isikhathi usuhamba lo bantu. Hallelujah. Amen. Ukholo lakho kalube kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. uAbraham uphiwe umntwana ezandleni uNkulunkulu. Kasangafaka uthando lwakhe lozwadlulela. Uyamthanda umntwana wakhe, but he loves God more. Hallelujah. Wothi thanda uNkulunkulu more. Ungazibona uthanda umama wakho more, you are lost. UseBhayibhelini. Ungabona uthanda ubaba wakho more, you are lost, because baba wakho akakuniki imphefumulo. Ungabona uthanda umfazi wakho more than uNkulunkulu, ulahlekile, because umfazi wakho akakuniki imphefumulo. Ngubani oqhakathekile empilweni yakho okunika imphefumulo lokunika isitshwala? Hayi, ngubani oqhakathekileyo okunika umphefumulo lokunika isitshwala? Kodwa manje senzela lokungayisikho. Hallelujah. Senzela lokungayisikho. uNkulunkulu ufuna ukuphakanyiswa ngaso sonke isikhathi. Thina sihamba lo muntu omdala, thina sihamba lo muntu omdala, thina sihamba lo muntu omdala esonweni esikhulunywa ngamamphosi. Hayi, awuhambi lo muntu omdala. Awuhambi lo muntu omdala bazalwane. Umuntu omdala akahambi lawe mawusesonweni. Hallelujah. Ungaziwestela isikhathi. Ingoma lena is very powerful. Mawusenkomini uyihlabela ngomlozi so ukwazi ukuthi hayi vela ambabanga sici. Ngempela uyahamba lo muntu omdala. Hallelujah. Amen. Praise God. uAbraham la bazalwane. Kangazange afake iattention yakhe entweni emkhipha kuNkulunkulu. Phela baba lo wayenothile. Anti sithi sina Abraham's blessings are ours. Wayinothe kakhulu. Bathi baba lo wayechiya imbuzi zakhe, lenkomo zakhe, lenkukhu zakhe ayelala ngesisu. Aphakamisa uNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu wayekhuluma la yamuzwe. Sokufika isikhathi sokuthi hamba onika umntanakho. Abraham azange hesitate. Wena uNkulunkulu uyakutshela ukuthi hayi wena hambisa isitina lese church. Lesi sengasichisa kakhulu. Ngimthathe ke singasihlephukile. Beningathatha. Kube nikhambe ngegama lomkusi. Hayi ukhatshana kahle nithathe wona lamaphana akho. Kahle nithathe ungumsehla lokhwana. uAbraham mayisiyanikela umntana wakhe laphana unika okwenziwa nguNkulunkulu enikela uJesu, enikela uJesu umntana wakho yi1 ongalasici. Mase kubuye endlini kaNkulunkulu sokubuye entweni zikaNkulunkulu la. Zama ukuthi unike into perfect. What is perfect? Perfect. Unikele into perfect. Nje wonke umuntu lo Isaac. Nikela uIsaac wakho ukuze uNkulunkulu abone. Hallelujah. Ma uAbraham sephakamisa ingqama ukuthi usemkhatha uIsaac phezulu kwentaba. Lezwakala izwi livele ezweni lathini mama balani. Abraham Wathi ngosuku lwesithathu uAbraham waphakamisa amehlo akhe wayibona indawo isekhatshana. 5. Abraham wasesithi emajaheni akhe, salani lina lapha yobabhemi, mina lo mfana sisaya laphayana njalo sizakhonza sibuye yini futhi. uAbraham wasethatha inkuni zomnikelo wokutshiswa wazethesa uIsaka indodana yakhe. Wathatha esandleni sakhe umlilo lengqamu
base behamba bobabili ndawonye. 7. Like kuya ngani? U-Isaka wasekhuluma ku-Abrahamu uyise wathi baba wasesithi Amen. Hallelujah. I greet you, shalom. Amen. Yes, lilanga elihle silidalelwe uNkulunkulu. This is the day the Lord has made. We rejoice and we are glad in it. Siyajabula. Hallelujah. Amen. Semukela bonke abazali bethu, abafowethu, abangani bethu, abantwabethu ngoJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Sithi umusa, umusa, umusa. More grace. More grace, more grace. Hallelujah. Praise God. So lamhlanje uNkulunkulu sinika ukudla encwadini kaGenesis chapter 22. Sithi Abraham's blessings are ours, auntie. Izibusiso zika-Abraham ngezethu. So namhlanje sifunda ngani? Lessons from Abraham. Izifundiso from Abraham. Hallelujah. Abraham lo wayeyindoda enjani, wayetheni kanti sithi Abraham's blessings are mine. Abraham's blessings are mine. I am blessed in the morning, I am blessed noon and evening. Abraham's blessings are mine. Wayelani kanti Abraham ena lo? Hallelujah, wayengubani? Ukhona okhumbulayo? Ukhona okhumbula ukuthi Abraham ngubani, wayengubani kaNkulunkulu? Ebantwaneni. Ukhona okhumbulayo ngapho bazalwana abancane? Yes. Yes, very true. Wayemngani kaNkulunkulu. Kuyini okwamenza waba umngani? Ake limtshayele izandla uyakwazi. Hallelujah. So wayengumngani kaNkulunkulu njani? Kuyini okwenza waba umngani kaNkulunkulu? Hayi asifuna ukuthatha i-downloaded one. Siyazi igcwele phambi. Abancane futhi siboneni ukuthi kuyakhulu anti siyafunda. Kuyini okwenza waba umngani kaNkulunkulu? Ukhona ufuna umngani kaNkulunkulu la? Ukhona? Kunomuntu ofuna ukuba umngani kaNkulunkulu. Sonke siyafuna. So asifundeni ukuthi Abraham wenze njani ukuthi eze umngani kaNkulunkulu. Lami ngiyafuna. Hallelujah. Ukhona okwaziyo? Mampozi la sisisi. Angele sesidownloada manje. Archives. Sidownloada okwalodwa kudala sesikhipha information kade. Yeah. Wayengumngani kaNkulunkulu, wayengenzi ukona. Hallelujah. Wayengenzi ukona. Last week laphana dalani viki sathi problem ethi kuyini? So nokusihlukanisa lo nkulunkulu kuyini? Ukuthi singabe lo ngulobungani noNkulunkulu kuyini? Hallelujah. So uAbraham wayengumngani kaNkulunkulu ngendaba yokuhlala ngaphandle khatshana kwesono. Hallelujah. Masi sesonweni uNkulunkulu ba fa. Hallelujah. Because uNkulunkulu baba wethu uholy, ungcwele, uclean. Angeke ukukhuluma lokuthi uclean kwakhona akulanto ongayifanisa layo eclean lapha ekhona. Hallelujah. Amen. Ngoba maye ngathucha kade sonke siyawala. Manje yathi uholy bona lo. Maye ngathucha khona lapha siyaqoqa sonke khona. Abanye babekhala, abanye besenza izinto ezijiyeneyo. Akula umuntu ongamaqine khona. Hallelujah. Maye ufuna ukukhuluma kwesinye isikhathi ihlahla ziyawa. Manje uzathi ungcwele njani? Ungakuchasisa njani khonoko? Hallelujah. Hallelujah. So uAbraham wakuhlalela phansi waku-understanda. Waku-understand uAbraham okuyinto lokho kusukusela uNkulunkulu emkhethile umntwana lapha efamilini ayezelwe kiyo. Siyakhumbula ukuthi kuleyani iviki ayikhona leyani iviki safunda lessons from safunda kubani ama-lessons ayevela kubani tase lessons from indoda leya kwathiwa mbani ibizo layo? Salamu. Ngicabanga ukuthi ngingavela manje. Lessons from Abimelech. Kanti safunda ngo-Abimelech. uAbraham la wayekhona khona abantu. Siyakhumbula. Ungabona ukukhohlwa bazalwane. Yikho la kule problem khona. Ungakhohlwa. Because wena ngokwakho udalwa ngokukhohlwa so kulento etshontshayo ekuthathelana. Because information lana yiye kwenza ube ngumntwana kaNkulunkulu. Ulwazi
My people are destroyed for the lack of abantu bami baphelile ngenxa yani. So ma usathane engakwanisa ukuthi akuthathele ulwazi loluyana uphelile wena. Hallelujah. Praise God. So kuGenesis chapter 22 yikho lapho sizabe sifunda khona. Umoya ongcwele esilida mhlawumbe ngeke sikhuluma okunye okungayisikho lokho sokuphuma kwabanye amavesi kodwa kwamanje sikhayele uGenesis chapter 22. Hallelujah. Amen. Umbuzo engingabuza namhlanje ukuthi ubuyelele eChurch lamhla. Ubuyelele eChurch lamhla. Why are you here? Ulandeni lamhla eMesiland. Ulandeni mama macho. Landa ukuthi ngizovuselelwa ngaphakathi. Amen. Umchayeleni izandla mama. Ulanda ukuzovuselela igrease le oil le petrol ukuthi imoto iqhubeke lokho isenzani. Ihambe iduma. Hallelujah. Akhiphele elokhu. Wajizile ukuthi abakhiphe elokhu imoto yaduma. Okunye kulama elokhu ukuthi ngci ukuthi awu. Kwenze njani? Kathulu elokhile khona phana. Khoxo sokubambile. Awu usuya kuhamba soko kwemebhoko okwe 30 minutes lokhu nje mhlawumbe iviki. Hallelujah. Thina bese sithi uyagula. Hayi sometimes kuyabe kulokho ezinye izinto. Hallelujah. That's why sigida eChurch okunye kuyathukululeka khona phana. Yikho sithi nqogo kuSathane ngoba siyakwanisa ukugidela ubabethu. Auntie. Amen. Hallelujah. Praise God. So namhla masikhangela izifundo zika Abraham ziningi but nathi sathatha esi1 esitholakala ku22. Lapha uAbraham banokwazi ukuthi uAbraham waba lo Isaac eleminyaka emingaki? Wayile minyaka emingaki ukhululwana esiba lo mntwana? Izandla ezincane. Yebo. That's my boy. Chayeleni izandla. Hallelujah. Ukhulu umbhidi uthele ngani? Uthi ukuthi Abraham waye older nge2 years. Ukhulu umbhidi. Hallelujah. Liyambona ukhulu umbhidi? Ngicabanga ukuthi ukhulu umbhidi akaba lo mntwana athesi. Hayi, ngamehlo akho hayi anti. But ngamehlo kaNkulunkulu yes, anti. Hallelujah. Praise God. So yizo zona izinto eziqhakathekileyo ukuthi ubezazi eBhayibhelini lakho. Sonke silama Bible silama notebook namhlanje okubhala. Ngoba nababuye lama notebook for the first time ade bengabuyi la. Sithe siyabanikana abalama notebook. Bangaki? 1 2 4 600. Look project. 1 2 3. Kanti izandla zinga asiye futhi. 4 5 6 7. Khona ama notebook notebook yokubhalela. And last week sathi wonke umuntu kumele belo notebook. Abanye abada Lina vele hlalilayo phela ngabantu abathembekileyo. Sikhuluma ngalabo abazama ukuthembeka for the first time anti. Bangu7 anti. Abazama ukuthembeka for the first time 7. Bathola ama pen. Ipen yakho libhala ivesi yakho nomele ube yazi. Next week siyayifuna ivesi usitshela isuke ephenini yakho anti. Hallelujah. And then bese sikhangela lawo abapasile abathe number 1 esikolo. Hallelujah. Laba bafuna ukudumisa uJesu abathe number 1 esikolo. Number 1. 1. Hallelujah. uNkulunkulu umntwana othatha number 1 because uJesu yena ngu number 1 and Jesus number 1 hlabeni. Number 1. Number 1. Number 1. Number 1. Number 1. Uba one, number 1, number 1, number 1. Number 4.
yena unumber 1. Number 1, Jesu wetu number 1. Agula number 2, agula number 3, ulo number 1. Number one. Hallelujah. Praise God. Siyabahalalisela siyamdumisa uNkulunkulu sicela ukuthi unumber 1 lo aqhubeke engunumber 1. Kuthi labo abayehluleka ukuthi number 1 babe manje namhlanje bahlabela ingoma leyi bezibona ukuthi vele bangunumber 1 nathi next time number 1 nathi ungathi so ngoba ngithatha ngunumber 1 ngihlale khona ngoba ngithatha ngunumber 1 manje sengimfuna. Hallelujah. Amen. Manje senginjani? Uthi sengimfuna unumber 1. Sengimfuna number 1. Unumber 1 esikolo, unumber 1 ekhaya, unumber 1 echurch, unumber 1 kuyo yonke into yenzayo yathi. Amen. uJesu uyajabula abantwana bakhe bethatha unumber 1. Hallelujah. Amen. Ogogo number 1 emasimini. Number 1 ekuvuneni. Number 1. Hallelujah. Amen. Praise God. Phela this year sabe sile show. Athi show ezalilisa imgani yazikhumbula. Ukukhola mama wayekhola imgani ngamathanga akhe. Wayele mgani wami lo ngawuphiwa ngethanga lami elihle. Umgani lo ngawuphiwa ngelokhuza lekhabe lami. Umbani wakho sibepha siyakwenza. Hallelujah. Siyakwenza. Khangelisa kwenzela ukuthi kuyakukhuthaza ukuthi next year wenze more. Hallelujah. So abathethe number 1 bangu 3 yanti 3 2. Okay, so sifuna amaqanda angu 2 fresh eggs. Bana kwazi iqanda lichona iqanda sign of new birth and sign of new birth iqanda. Hallelujah. So iqanda liyabe libhalwe ni more grace Genesis 1:28 iphiwa abantu abathethe number 1. More grace in Jesus mighty name. Hallelujah. So stay focused. Asingene nini ezwini likaNkulunkulu. Baba Jehova siyabonga izwi lakho elamandla okusisilisa okusiphilisa izwi lakho elasidalayo baba wakhuluma wathi let there be light baba le light. uNkulunkulu wathi kasidale umuntu ukhuluma umuntu wadalwa engaphakathini yakho. Jehova wamabandla siyalibonga izwi lakho eliphambi kwethu ngalesi sikhathi. Moya ongcwele teacher sifundise baba. Sifundise teacher. Mncedise help us Holy Spirit in Jesus name. Amen. Amen. So asibaleni verse 1 ngesindebele. Verse 1 ngesindebele. Siqhubeke nayo lo iBhayibheli lethu. Namhla iBhayibheli reading yethu izobande teacher. Hallelujah. Lilayo mama. Bible lesson Genesis chapter 22 verse 1. Genesis 22 verse 1. Kwasekusithi emva kwalezi zinto uNkulunkulu wamlinga uAbraham wathi kuye Abraham wathi khangela ngilapha. Noqhubeka mama. Wasesithi thatha ke indodana yakho eyodwa eyakho oyithandayo uIsaka uye elizweni leMoriya uyinikele khona ibe ngumnikelo wokutshiswa phezu kwenye yezintaba engizamtshela yona. Hallelujah. Amen. Bazalwane. uAbraham lesikhuluma ngaye ngulwana wayesethathelwe umfazi uAbimeleki. Anti uNkulunkulu wathi kakhuleke loAbimeleki sekuthi ufile wavuswa after umkhuleko. Ku chapter 20 khona sasifunda khona Abimeleki baphiwa indawo yokuhlala bagcina sokukhungwana sokubhadalana ukuthi gebhe umthombo ngalesi sikhathi. uAbimeleki wagcina eseyabuza futhi uAbraham uqinisile yini ukuthi manje asozungenzele ezinye izinto ezifane. Wathi hayi wathi kulungile bathengiselana umthombo ke wahlalwa yonke into yabandla lithi. Then uAbraham ke wasezala bani lo Sera basebezala umntwana anti umntwana lo ngumfana umntwana wesithembiso nguye osefuneka manje. Bala nini mama? Nguye osefuna uNkulunkulu ukuthi kayebulawa. Hallelujah. 3. uAbraham wasevuka ekuseni kakhulu wabophela isihlalo kubabhemi wakhe wathatha kanye laye ababili kumajaha akhe lo Isaka indodana yakhe wabanda inkuni zomnikelo wokutshiswa
wasukuma waya endaweni ayemtshele yona uNkulunkulu. Hallelujah. Abraham's blessings are mine. Yamuzwa Abraham. uAbraham jadanga ngithi. Amen. So my echaza uSathane phambi kaNkulunkulu is because uyakwazi kuloNkulunkulu la. But ubaba uDlomo akakwazi kuloNkulunkulu. Hallelujah. That's why uMpendala esukuma ephambanisa ibandla. Baba uNkulunkulu akuqondile. Ngesabe kosukukhulumile manje uzixolisele futhi la. Ngoba iBhayibheli lithi all things are possible with God. Yes. Not impossible. Impossible is from Satan. Yes. Andithanda ukurebuke abantu abadala, but that's why ngithi akula muntu omdala. Anti uyayibona into engitshoyo kulabazali, because umuntu omdala is Jesus. Hallelujah. Jesus has a final say. Umntwana lo is crying. Anje ubona ukuthi into esiphambanisa emagumeni ethu. Umntwana akuhamba ufuza uyihlo, hamba ulale labafazi abangu7 doesn't matter, ufuza ukhulu wakho. Leyibona iproblem. Lingabuze badaleni labantu lezimhlophe libuye kumfundisi. Zalitshela ukuthi uJesu 10 ngani onguyolidalile yangithi. Amen. Liyangizwa abantu abami. Lingasaphambaniseki futhi as long as uNkulunkulu emvumela ukuthi ngibe la lingaphambaniseki futhi. Lingaye badaleni abaphambanise zabo impilo sebefuna ukuphambanisa lezi. Yes. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Liyangizwa ngapha badala. Ebadaleni abavele baphambanise zabo impilo bafuna ukuphambanisa zenu. I'm standing in the name of Jesus Christ and I'm saying it's not going to happen. Hallelujah. Umntwana is crying, ufuna ukuchata lo mntombi yakhe ayimithisayo. Ufuna ukulungisa indaba khona kuthiwa it's impossible. So what are you saying? Do you want him to go ahead? What are you saying as umzali? What are you saying emntwaneni lo? Hamba mntanami. Hamba udinga omunye futhi. Qhubeka. Takuza ugcwele umgwaqo. No. Is that what you're saying? No. Leli bhuku leli lesabe ngaleli. That is ungakhiphi lutho la. Ungakhiphi lutho la, ungafaki lutho la. Hallelujah. Amen. Ma umuntu econfessa ngomlomo wakhe has conquered. There's power in the tongue. Amen. Power to destroy and power to build. Hallelujah. Ngomlomo wakhe uyazikhulumela. So ma izikhulumela ngomlomo wakhe sitheni uNkulunkulu will make you talk. uNkulunkulu will make you. uNkulunkulu. Do we believe ukuthi kulo uNkulunkulu lapha eChurch le? Hayi ngiyabuza liyakholwa yini ukuthi kulo Jesu la? Liyakholwa ukuthi kulo Jesu lapha? Yes. Manje umunye umuntu mayiza sukuma athi is impossible ukholwa. No. Ukholwa nomuntu omncane. Ukholwa nomuntu omncane mayiza athi it's impossible ukuthi umfazi azale ele 90. Kodwa iBhayibheli isitshela ukuthi uSarah wazala. Yena umuntu asukuma athi no, ikukhipha kuseBhayibhelini. Anti last week nganditshela ukuthi iBhayibheli litshona. Abanye bethu we are cursing ourselves. Siyazithethisa. And mawuzithethisa awuthethisi wena uthethisa abantu abakho lezizukulu lezo forever. Hallelujah. Ubona izinto zingahambi noma sawasuka emhlabeni la because of what you did and said ngomlomo. Hallelujah. IBhayibheli namhlanje sithi Abraham, Isaac, God of Abraham, Isaac and Jacob, meaning each generation after generation was blessed because of Abraham. When I play lokuzeni generation yakho kade ezukhulu lenolezimhlophe, is it blessed? Kungakhulunywa phela ukuthi God of God of the next one, ngubani first born yena? God of Mbida, God of Joel, God of kungakhulunywa? No. Why? Because of sin. Hallelujah. Praise God. Singadlalini la. Akusidlali la. Mina mbuya ngeUK kuzodlala labazalwana. Ngidinga umhlaba wonke nimbona nje. Ngiyafuneka. So ukuba lapha kwama nilahlekanga mina. I'm not here to joke or play. I'm here to give you the word of God that will help you because you've been going to the church. You don't know what a church is. Alikwazi ukuthi church kuyini. You have been going to the church. Uhamba udake ubuyele ukuthi uhamba onatha, unathe la umfundisi wakhona. It's a sin khabo. It's a sin now. It's a sin. Athi uchilo ufuna kunatha utshwala. It's a sin. Right. Ma confess umuntu makanga ngufuni uyakwazi ukuthi ku wrong. You are killing yourself, destroying your liver. It's a sin. Uqedele imali yabantu abakuyidla wedwa akababa unatha bona utshwala. Abakunatha so udla wedwa selfish. Imali oyidla wedwa singathenga inyama ngenyama le imali yalidla lonke.
Hallelujah. Ngilamanga sapro. Hawu. Kodwa manje sesilela kanti isikhuluma iqiniso. Ungazibala izimali oziwestayo akula sivusiswa akula anything. So if you are crying to God kungaphi lapho kumele uyekhala khona? Uyebha uyebajeta ngisafuna ukunatha. Kumele sikhalele ngaphi basalwane? Kumele sikhalele ukuba bethu ongasijajiyo okwazi ukuthi asisize. Hallelujah. Praise God. So imthandazelo ikhulekile namhlanje uthi lifuna ukutshintsha uNkulunkulu uzwile. uNkulunkulu axolele baba uHlobo. Hallelujah. Praise God. Asikhothamisa namakhanda sibongeleni izwi lakhe eliphakemeko. Baba uNkulunkulu wamabandla Jehova omkhulu. Mdali wezulu lomhlaba odale konke. uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu wozwelo, uNkulunkulu wesihawu. Sihawukele baba. Sihawukele singabantu abakho sikhala sisithi namhlanje senza ama decision ukuthi lokhu kasisayikho lokhu kasisayikho asikufuni. Baba Jehova ophakemeyo uNkulunkulu sukuma baba usisize. Sisize baba sifuna ukufana nalawe. Sinike umusa wokukulandela siphakamise iziphambano zethu silandela wena Jehova. Ngoba wena uNkulunkulu uthe konke kuwe kuyenzeka. All things are possible with you because you are God. There is no other God. You are the only God who died and rose again. Akekho omunye wakho wavuka nguwe wedwa baba. Siyabonga. Sibonga ukududuzwa ngezwi, sibonga ukufundiswa. Sibonga ama corrections, sibonga ukusiliswa. Sibonga ukuxolelwa ngoJesu Kristu waseNazareth. Noma sisukuma lapho baba hamba lathi, ungahambi thina kodwa uhambe wena. Usinike ubufakazi emthandazweni esikhulekela namhlanje ngoJesu Kristu waseNazareth. Amen.